kanwa TV an wale shanka jandang raw ida bangwan kapay badek ron kina dang raw ida jandang raw wide diech dera ner mala ken yam kana diale kontin balere lingwas mani ken kono niam anda manduni cham kod nyak mala ya nung waisin gwasama gora jan wote karwani to wante de kon ka nywa kel an wale to kon ka lere ti kon ka ling ka ta dan en shika to ka jere wich dan ken yam bana racha kare ga dan shoda la dare which ka lungushuk bana writing kan kono ni ami jiram jidit gwasame gor jan wojin deri larum deri janwan nyokani ko kien gor jaban wojin deri sharb deri jatubi kamishi video shi jetu ko gor kono banti dial kon lat ko den bana ka ngaje no ko nguni ki ngul le ro bana no ka ki ko ren chetwok re wecha ka lungushuk dio je kon dial chana jeling ta dana chetwok je no baname gor je en wode ko ran palpin ba ko te ga don wan bu kon kalat are kore mani kana tin writing ko kena kon lat ko rodien bu kono dil ngaje no kor tetin kalongo shuk banna me banna jangat ka jawon chalat gwas me kwala nyoga ye kelani an kor dana chitwok re wi kalongo shuk kam de ni SSPDF kene de ni SPLA ayo ala ne Dr. Machar kene ne kirmi yadit ka jawo shala reja gwasme according to the information and cheje ki man cha kame ki changa den wo dong charo lad no men bana ngaje ne kume SSPDF Canadian content marke kume SPLAIO de ne kirma yadit ke SPLAIG Canadian content marke SPLAIO ka jawo shala gwasme wa kurun wang na ba long ta badek wachi kume SSPDF chiga jian gwad dan tiketin gwa shianga dian ma chiga jiano no shikano gwad dan en to kume SPLAIO tetin wajen gwad dan en woken jektin mi chiga romon gwazamo wachi netin konti la ngwena nuari la nuar wai ami ko kan wati ga teka wan gwad mi chugo rodin chumat kume SPLAIO lo ler chi kume Dr. Machar kan it kon la hali chiga mat re wichin binami kalunga shukanti and when mo a chikoro mo charode chulat mi chikor cheromo china rodian bar so che kume SSPDF wa che je joine rek ne kamatiang ala matiang town according to the information dana chejek mi chaka jojo chika wone kamatiang town jen gol dana chirik cho tok tin and when mo ne so chikor che chuoten along ke reporten chanong Paul Gabriel Ramdala spokesperson ko kuma SPLAIO kana kotu okrunwang she netin kontila de ni SPLAIO chicken matiang town waji kana chukap ka jawdana chalat ke chicken ka joine ka town ko rerak ngai kona reaction mudi te ben kanite kono gorke kin mi yadit ku kana condemn na ta gadana chitu badawa kenite kontin marke kuma Dr. Machar wachi kuma SPLAIO way on it but I can be you know ken wa chicken ramos chicken kelinki right kon la lat ka kam na the no te ke kume SPLAIO mogoro bana ba kamak wa ko chicken linga no shwani gorno instead of ba mangne ke you can you mangne kume SPLAIO jen do badana wo korwe to kaje mnyo den wo wa ken chaka tiam ka jodana chalat ko chu kormi chede me che tuok chaka chu joj ka jodana chalat kije but korwa ngur tetin so ken which watchable so na me mdi yana ngai ade ko dan tijino ngum nyi na keje reason metedi mi kui na ku nyi ngeje mo ko kuma SPLAIO tiken ko wudi ke ko ten go dan tigetin katinating kon tin la kuma SSPDF tekere re ngai kone ne ga do be dan e beke je kon clash ni te kon chana kenen so ngoda ken dor kan ro le ken ro de kan to reason ni am jenene man bananga what they done me chiga clash eta me dane pai kuma SPLAIO pai ka wuch ja wuch ka kwar dial ka kanti ni dial chikonen ko cha wuch ka kanti ni dial wo ka so chikor chetwok so chigrin chula jok but chiga te resistant method ko lo kano de ko rin wuch jene she ne no chikor yetwok ne kama tiang ne ka tudde me dan ka wudier what they done ki tai dan chikor yetwok je and then after that
mechi karodian wo chaga lugen kuma spela yo non en wonene yen chwalo kor enono e mala gorke no bajela la 2018 peace agreement ko yen mo yen nyin no ke kuma SSPDF marwa ke kirma yadit belet chia gorjeno chia mal chia jagor ke chia odora na chalat kirno chia jeleng so you can cho okay binero da woja bu kuma SSPDF bigeten ko gui kene eno ba kuma ba da kama char bajelo ni rete general dan la koren but ci dorte be ken ci natin ga pen wa to ga pe di cha kur ni dak ma char cha je kambra cha je ci kon nen tema ni chiang na naro je no ba je lun ci ga ben la Africa Union e gani international community all these people canada go ken o ken de ken mal de ken but che ken tel mal mi ci ken am no ngan ken men mo chin awon ko go en ken riek ma char no riek ma char wajen criminal no ko jen e che ko dan to kana se che je support ke jen jok norwaya men o yen wi akor but tab jek an o chi talk na me chi talk so ko kujmo men chalat kir wa chi talk charge denied dem ma cha teleted ka tele charges te cha kame tare de te jen just a politics mai ko na siasa o jen ran take a bon party dung SPLA ayo simple ke je am dala leader so tele mi cha jek de yen ka je so tele le dia ana mekel so che kuma SPLA yo che ka moj ka loy ko ken chicken kuma SSPDF chicken benget ko lat ken o bikaran bikan loy but wo ken ka merep ken rwai nen wo charik ma char cha de bulun so namo che ken loy chi mal che ben ka jen ku mon mo alim ne wuri chal ga me kire be ring ma char be jeleli be jelon so che be mentu so ko ku mo me chi kuma kire chuna we woniam chune dial konti la ji SPLA yo chuko chuo jere kwere men right now ka jubete ram la kwer ka ne kon la kuma SPLA yo ne kon intera teleran che na tenelu yet che wo you know rad money che ka wo pal mai che ka wo everyone mutiko kuma SPLA yo che kan yal che ka jot so chidu na par kol karwade so par kol de kolar no jen chiran SPLA yo but ladde jen wo ran SPLA yo lere ga kuidar king machar bana mo charge consider ko jen tele je power tele je long ja jogne jin che gwano de gwal me de je kan batte be ken ken e gorno be je ko so je chu move ahead ke che go wonya so ko kuje mo me ji to gene ko chine dialati che ken alo cha kan no kan contract la do ku ka chonkel ga dakeng machar den cha gorno ba kan dial go jen menen yana tama ci wude chal kan na tenelo yet che move do din che chunyo che gwadial tin konen te ka county level che ko in commissioner ken araina am right kone no che my wood county che nyoko mu kwenye je commissioner che wun mi chal ke honorable Rachel Dang che je kwanya electing commissioner of my wood county ping Dr. Machar ngai kono no to kwete tin already la commissioner ka my wood right now ko my wood te ping kirmi yadit ka jeno cha kuma SPLA yo cha je wotin ke cha ko woni juba so tele ke choy the no biken government do dien biken cha chanen kapan gap chanen ba no kalungu shuk chanyo nen tama ka my wood cha ram jidi cha ja kwan langu ala commissioner honorable Rachel Dang jeramadan la acting chairman right now ka jodan cha lat gwasmene wa jeramadan an pai kwan ka jen chang en dang ru bang man me mrai kon ka ja ka pai ba de ron kin dang ro jen dang ro widi di cha my wood county cha mo ke commissioner mi jidit commissioner me shi dung kir mi yadi ran kir mi yadi jaten so ramadan le rete me kiman cha kwan Rachel Dang ko shi kir mi yadi jamal che jadak an power sharing da ne gorgen wode lalet cha ken che bogos da so chi kuma SPLA yo chi ga tel cho de no bikene ken ko ken biken ga kwan chana jenen already ga PG county a chikaran tikana kwan no ala kuer me la commissioner ba so kare dialati lat ga kodi ci kume kir ci kume SPLA yo ci jata grar ka din dialat ke o bikan kum do dien bikan nyog me chakane jan let kan me kume SPLA yo so ke the reason ken ke ready ko bikan kur bikan ter ko ngai kon dialat ka rudien ke ready ko bikan kur bikan ter jen ci achu ne antama ci to ko lungu shugo already so dung lungu shugo mo ngode rekel quick kon gol dan der wutin dong der nyog mi yuro der ka mai gut so to dialati ka tin lat ka rudien o baring machar ba jelun agenda le rod telm da dien so bianga jeno ne
kwer mi che lugo no de mal der ben ka chene dial che ka tagra ne de konti dong de malat kel ne to lokene tel option do no bika kor bikene ter so report me mi bia ngai chen wo choro lat right now so kur to ko lungu shugo si accident mi cha plan mi cha rele keken ka janon teme che we che marore de e kir me yadi so ne me ajana kwala choro no a violation of 2018 peace agreement ala revitalized peace agreement ne dane cha tane point de kir kene dakin macha so de yena me de yena ngaji nono so kur to ka lungu shuk ngode ku ka kwije dane boten okay ka rieng di long de kolaro chana pal ko bi malbe ben an role gaja ko en lungu shuk kana mayut ka role gaja chene me chan ne role gajuk nasir kana ulang tigi kujemi ne ko gwade dane cha lungu shuk me cha je bugane karenyal tel me cha lar chi ga bierne den chu be ne ku me shukan wuchu kana banang so kir use and worry ko big and worry can become connect chana sir already cha destroy and then chicken bin ka long shuk right now jen kursia ne ka long shuk and then we do not know that jam in a time that roka my wood gur je no worry be careful long this time kir use a year ka do mu choda lot use the yako be gan man kun be connect use the yako be shi man kun dia be ga jawo bu ka worker of gcam ba chen of gcam chimi chi to kan ma chen of gcam ka lockdown god in banoten kon worry right now kachi kon ta dan de kon chenga je de kon won yam ko je chana jabai gur kon jongnat kir a jang melen jang kene ka so ladungu nuer me dan tay ken kering macharo ken ring machari jene che chigre ya kwanya la kwar this is crazy ka so ano de lugo no chongo koru ke chongo la nuer ko jene chi chiru shi kwanya la kwar ma that thing it doesn't make me I should be de lanama do dien madong dia mo gwanyok kan nuer de no ba nuer ba ka bando so kor to gon batung kon nuer jen shiane na chatwo so I can tell you that tele jang nyin kan jang ta mere doran godmi nyen nuer ko rodien governor dunga panal nuer kwang shora le nuer wood ga jok so nuer naga nuer chano kujeme den mo rai kon ke long shuku bana lol gar ko bana je these are the people in kon kwa nuer kwa kaya dung mi cherken ko let ken je we dan ba dere gwa no ba nuer ba ka destroy ba o cheng rof gcam ke very long time gini ti gwan me gwa ne ku gwa me chuike tik dan ba right now tik be je so ne me dera kelm di na ngaj ko to ko lungu chuk kor me je chi kor me gwa ba jang ne kon dial ko bi ke chuch no gor je no de na re ale ka do dan de na on yam ka je chana charla nuer ko ni charla jor chogu ye lon gwanter chura rin mlanwer chogu lo gwanter milen nuere ka ram gwanter ram mo chin nuere chaga bai chene ren kon chunkel ke jang ma chicken nuere already I can say that to me chicken nuere ka chonga ka nuere milen nuere ka jordan ban lingwa same a report mishalat would shall ka me bol me gen charge chaga ka okay let's say charge chaga ka ki kan chaga ka but already temele roda Volmel, Vice President Volmel, Jen Charge Chol, and on a native con till the members of parliament, when we shall care, Machok Majong Jong, and on a Jenny Bear Bull, Kate Bull Mel Chol Coach, Samon Cap Parliament, a low bajoti. What take a diject chala the Bull Mill, Gorga Genogen bajoti, and on Kia Bachup Revitalized Transitional National Legislative Assembly, Cap Parliament. Wa malatka magwasame wa Dr. Bullmel key president of the economic and cluster wa jante ke tu wanti che yartu gorga jen wo de jawti ke je wa te ka allegation te chalat you know chala do jen te che yar ka kume la governance security financial mismanagement and misuse of public resources wa te ka kwati che yar ngai kone Bullmel charge sanction kum merkem right now gorga jen wo ba jawti chure chol ka me machok majong che jaw kula lar no enen jena Bullmel chen budwal ka je baje bute wandu na guyene ko ne wandu kan ke bol okay dwal medit ci dwal metot dana gije no mi chira ke Bullmel ba o ka komda ka jena Bullmel la te chodian lut ajam dana ne kon wore cha gat kon tu ka nasir cha gat kon tu ka panga ka unity state o gwada dien mekana connecting kon wore me so right now cha samon lo be chup ka parliament ba jo titin ka do dana dong che public resources che ga yar ka je ka jo dana chalat gwas mene gor jen en go de kon dia lat ko de kon angach question dan jen ne kon wore
for how long bana take care of refugee camp ke jantam for how long ka pek te dan ta me dan me tina ka struggle me gur ke South Sudan chine di alchi wor refugee camp Dima Pinyido and then Dorashal Kame Asosa. Right now, Chikonde Kem Nuko Kien, Roll Ethiopia, Ka Gambela, Tekon Tarpam, Tekon Ke Jewe, Tekon Ke Pinyido. Right now, Tekon Ke Reason Kem Payat Pimenchal Ke Lockdown. Marine Kondi Altikatin. Ka Kore Chitu Oka Nasser, Mechu Kangchora Lech and Wari Nakaja. Kene Kir. Do be dan chicken wari kan ga bogaje gren yali ke chicken ga nagaje dan china chicken jen sel way dodien so chi GUN chicken refugee camp dodien chicken lep gwal dan tie ka menchal ke nuer zone chai chole lockdown la gwan mo be nuer be kanu teten gwal baga mo ke lockten mete ka lock cherem bo tie ga chieng bande ko lar nona but question dan wona ne kon mi chana ko te daglani enne barare ali kamo be kon kumat bana chicken ko kiena kon inte ga wi tin chi let ke dwel ngwan te ka torbiyeli ke te ka ngwan wal bana te no men pek te ka dan e we dien bana on yam ke je ko right now de ko na jigo no di no ku kon South Sudan ka kon wore nyenyo ko rodan ka kon liwona power ke liwote ka kon got bombom di altene nuerten re ku mo kete kon ke vice president dangro Ring Machar and then ke tabande ngai tigre ku meka mi kono kon ke state level te kon ke governor Kang Chorale and then ka panal ka jongle te kon ga Dr. Guy Cook e governor tin wo kon unit state te kon ga rik biamto so me gui kon ka kon kwar gwana dia but ngode chunyu kon naka na kon ne kon ken chenke kemne me chala no take 4 million people to take care of refugee camp ne da no Rudian dial ka ngani kan ware ka refugee camp ka Kenya Uganda Ethiopia mo kon ka IDP internal displaced person ray wiki juba te 2 million population take ray which ka juba ka South Sudan te chang ne camp bone te chiterar Rudian ka ngani kan ware population dana te caravan kemen te rek kwe long wanne kon dial te take refugee camp ko telelan melet kona jen korchi to gone ne kono ku kono la nget officially government workers ne kono de kon ko nang niam including de ne kono tere de ne chikare ngaje no kangane nakane kien ka la din la jaka ke wi nakane kun ne la nyinga kon te jela SSPDF Rudian tanin kanware kor to kana sir te to kan tem ga lungu shuka ngante tin kanware so anywhere ka kon e kon yar karodan 2013 edan bone de kon te na kanware ba Rudian bone kanware te kon ko chief of defense ngane anwar kanware kan te kon 2013 2015 but tin wati gitin gwade dan la 2016 me waring machar wa joerar ke juba kanware ba manware kon nagro dan karodan so kon la kon alugo balar no kon cha kon lam mukwa dar whatever mutoko kono yije wida na mene I don't know ram mede identity demo your identity dere look and wo jinwar bo goro jeno bai chole jin jang ke bai chole bar ke jin bar jiram logo jeno jinwar teram ker mi shela no no lo karodian logo jeno bai chole jinwar mitire jor la ra jeno jin joromo binwar bi logo je ala logo jeno bai chole jinwar de ro look your origin god dan bitin chen ganwari ching nwari nyen nwari de goro jin bro chole lo jin jor bura ni ka tukrodian logo jeno bai nga jin jor ku defene jor ko ken che mena an makan wo wonta maka social media tilat kana kan dial they are very disgraceful we general gejje including media ne ken content kut kan warten an mi chen wone no goro duore jega na kudin wardi an lo da jada lonka je ana guje rama mo che tegde che je kwit man cha cha ka kut en ran wi mon cha ka ji re do ro mo ko tembelet ka bulwan ka cha ko jin bulo la no gwardi ne ka le ne nwar ku ka jin do ro mon the same thing jang mo in kid mi yadi kan ne kan war ma wo bi kan future jani god ken bi kan gar yaleka what about you what are you doing teni jin gwan to go huh? So shamno kwanda go wal gan war gwa mi shushke giro jin kwer mi dit
let it go. So neme beje met jazluach ko mishi kodan kujino ko kon nganen go cha kon chaka no ban ne kon ledika. This is very worse. Che chuon ka shimo kwa. Gor kono de kon chara gwa eno kon were wo konni bana sheng ne rofa jikiam. For how long? Mala kodi je ya la ne shang for how long? Ban teke shianga teke kona. A korun dangdi bukon chujo ban te kam bukon kornat ku kon jung lugno kornat chiko chirmi ka kon jo chiko ran ngeje no ko kon ngane mi tedi jegri to long re nware la loy dan la jeda ne te kon ngot te ka shiang mo go ko den wade ko den mat la loy den la jeda chicken chene de kon la ten loy den en go cha ne ti nak e cha no na gwadme gat ko ne je jen kan tem re nware wo kan talibian wo kan liu lora bangtin yel ken re yere ci ko te dit men charlus woni charlus everything melet kon ke liu ku kon damage ne culture ran ku kon damage ne doran kon were identity dana mendien gor kono bana wake up gor kono bana jal gor kono bana jitaran bana ngaje no ko ngan ram ngay gwantara gwana jene lonka ram mo ku gwantara ram lost to loss already ku jaron wo nga mi ngi gwantara ci yide mana tag ma do mo ngi. And most important of all, wojin bi ngaji no jin nuwer cha chakala nuwer so bi charlanga la gan nuwer melena nuwerika kon chi identity dana kon chi yer bukon no ba kon chole jor so no mo jega ka shimo gwa gor kon chatin ka dob dande kon char ka je jega long so no mo akel mo gor no de nywa yakel ke kui o kon wo kone ler do dien dana gor ba nywa yakel gwa seme jom chalat chane ri chop ko wel cha ka moy ka bot gwan mi cha ok cha ka nang tin na ma tuo ka uror ka chane dang jok cha ka nak ngai kona ka uror kanti dor chal ka patai payam chine to kontin la official chi gan jom ma chi kan la no chi mo cha tuo no won mi chal ka ma jok shop jaran information ka director Koror County, Jala de Wochi Michigan Mecha Toke Thursday. Guad Mimo, Chetekane, the Chiban Lochikanok Chicken Gabanang, and Guasmone, Kachuaram Kel, Chuajanak, Guadadan Waga Cambratin. So I con Michigan me. Right now, near corner la con Nakadio Jangai corner. Nay con Kekane the to and Okangane. So, Murai con and which are connect our con chaga page. We know what the dan and beaten. Yeah? Jitaran kangani. Very easy. Kone restricted tea con keke. Nankan wakon. You know, Nankan guard con. So jepe a problem con shalan wari. Akwen je yagwas make a dob dan chetoga jako gur con a bantic a liang mogwa. Okay. According to Shop, a woman in market may have witnessed the gunfire and alerted a relative, leading to a confrontation between community members. A resident of Pasai Payam pursued cattle that had been raided by army criminals suspected of gang activity upon their return. After recovering the cattle, none of them were injured or killed on the front line. So ne me mungai kona me no win la kon ne kon na kon ka ngich no ke jeba. But right now kon la kon wuko Bikon ga kam no kon. Kwel kon o kon kam no kon. So the chikiditi, all this violence, the mother kon ke mat and tema kon were Japanese. Can ne ko kien la kon bana naga nan kan o kon. A mena kon pain kon e kon shal no kon te ke tiare kam no kon ba. Mela kon te ke mat diene kon de kan ke mat. Dio jeti dial de ke solve. Problem kon choi ko kon de ke tel. Bari ek dan o chi kon ngwana chi kon ka follow up. Me at work time bana e pel chi kon right in and o chet wo. Ka liu kon. Ko le la nei barodan kap chonga tichit ke tin mone. Gwan mi mo nyin kon kam no kon ne ko rodan all this problem bana ka kap chong chenga dan and wo dan we work wo bana dan mat especially chenga bana char ki development ke ki unity ka do dan bana nyam ko je chenga dan bana char ko de konti ke dech mala de nyore misal ke ne di ti be kan wer be kan ka gang yen tam dan bana ro dan lon ka je but right now ngode te ko re ring ne ko quick ko dan no ka ngane and ne di tot ko rudien char ngaje no ka ngane right now.
so jo me mugorno de nywa yekel kanwa TV ko tindial kon lat ko rodian gor keno bana ka ngach ka dob danu ngwa ka je chana je gorno bu kon dial kon le rodian bu kon ka ngach ka gor jeno bu kon ka kon de micheto especially kam dan kon e kon shalan ware ko ter right now ne kon chiti gari ka kan ware ka rodian ko kan wala nyenyo ba ka jure ne ko kien bu kan ware ken bu kan benak so gor kon charmi di tene na mane so jo me de nywa yekel mi jiram jidit gwasema kanwa TV gor jan wajender subscribe kadi notification ba der jetwan so me chete galar mi jidit mi shebanda cha mala shibikeji ani bana tika mal ke bana jiga lerodian ko kor gwasen be chuje pore jeno be cher ne ko ken kala gor char pin bo